Ikasturte hasieran Alemaniako irakasle talde bat gurekin jarri zen kontaktuan, gure oinarrizko mailako ikasleekin proiektu bat elkarlanean egin nahi zutela, eta aste honetan ditugu gurekin 8 ikasle, gure eskola ezagutzen, gure ikasleak ezagutzen, ingurua ezagutzen, eta baita ere gurekin daude klaseetan. Etortzen dira 10, 9 aldera, eta biltzen dira 2-3 ordu gurekin klasean etorrela gauzak egiten. They're learning really a lot about your culture, your language, the region. They learned just today about the presentation, some facts and some traditions about the Basque country. I think that's very important for them. Erasmusek lagundutako diru laguntza batekin datozonea, beste herrialde bateko ikasleak ezagutzen dituzte, eta ja lehenengo egunetik ikusi ditugu beraien artean konexionak eman direla, hartu eman oso polita izaten ari dira. Oso ondo egon da, pixka eta raroa da, ze azkena hizkuntza ezberdin bat eta hitz egiten dute, baina oso ondo, oso majoak dira eta oso ondo pasatzen dugu. I'm convinced that the exchange from everyone, but especially young people, from one country to another, from one region to another, is absolutely necessary for our future. They learn different languages, they learn just different people, they learn something about themselves, to get to know with new persons. Proiektu hau gure internazionalizazio plan estrategikoarekin erabat lerrokatuta dago, aurten adibidez 21 ikasle bidali ditugu Erasmusen, otsailean egon ginen ikasle talde batekin Berlinen. I really would like to continue with the exchange with your school and your wonderful people here, and I hope they come to Germany, and I hope we can come back with some other classes sometime, and that would be my goal for the future. Gure asmoa da proiektu honi segida ematea eta alde neurrian aukera gehiago arakatzea.